Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV. Dear friends of Iyobokamana TV. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. As usual, as we bring you some people from different areas and we have conversation with them. Murabona ko turi kumwe n'abakozi b'Imana n'abantu tugiye gukorana ikiganiro cyiza cyane. You can see that we are with servants of God. We are going to have some good conversation. Munyemerere dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze ku Iyobokamana TV. So please allow me to welcome them on Iyobokamana TV. Mwiriwe neza. Hello. Yeah, hello. How are you? Yeah, we are fine. Tubaha ikaze ku Iyobokamana. So welcome to Iyobokamana TV. Yeah, thank you. Mbere ya byose muranyemerera nsabe pastor dusengere kugira ngo Imana izibane natwe muri kino kiganiro. First of all, I would like to request pastor to pray for us before we start our conversation. Father, we thank you in the name of Jesus. Data turagushimiye mu izina rya Yesu. We thank you because your name is above all other names. Tugushimiye ku izina rya rutandi And in that name of Jesus, every knee shall bow down. Kandi izina rya Yesu niryo amavi yose azapfukamira. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Ndetse n'indimi zose zikatura ko Yesu ari umwami. Father, we thank you for power in your name. Data turagushimiye kubw'imbaraga waduhaye. Glory to your name, Jesus. Icyubahiro kibi cyawe Yesu. We thank you for your presence here. Turagushimiye kuri hano. We thank you because glory, honor and power belong to you. Turagushimiye kandi icyubahiro nishimwe bikomeze. Thank you because we're going to be in the center of all things that we're going to talk here. Urakoze cyane kuba ugiye kuza mu kiganiro tugiye kuvugana hano. It's all about you, Jesus. Byose nukubera wowe Yesu. It's all about your faithfulness. Byose kubw'ugukomera kwawe. It's all about your love. Kubw'urukundo rwawe. It's all about your kindness. Kandi kubw'ubudatenguha bwawe. Only you, Jesus. Oh Yesu gusa wowe wenyine. We cannot do anything without you. Ntacyo twakora tutagufite. We are depending on you. Twese niwe twishingikirijeho. And we ask you to take over in this program right now. Kandi turagusaba ngo buri kintu cyose kibe mu maboko yawe. In Jesus' name. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. 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 Arakoze cyane pastor. Thank you very much pastor. Ni munyemerere n'ubundi dutangire tumwakira. So please allow me to welcome him. Ntabwo ari inshuro ya mbere Pastor David aduhesha umugisha ku Iyobokamana TV. It's not the first time for Pastor David to be on Iyobokamana TV and bless different people. Murabona yero ko noneho yatuzaniye n'abandi bashyitsi bakorana umurimo w'Imana. Now he's not alone, he's with different servants of God. Reka tumusabe atangire atwibwira anatwereke cyangwa anadukorere presentation ku bashyitsi Please let us give him time to introduce the visitors that they were together. Yeah, thank you so much. Murakoze cyane. I'm going to now. I've been here 2 or 3 times on this TV. Ubu ni nk'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu ndi hano ku Iyobokamana TV. And my name is David, as Joel said there. Kandi izina ryanjye nitwa David nk'uko Joel yabivuze. And we serve God in Sweden and almost everywhere. Dukorera Imana rero mu gihugu cya Sweden ndetse no hirya no hino ku isi. Amen. Amen. My name is Robin. Amazina yanjye nitwa Robin. I'm living in Sweden. Nkaba mba muri Sweden. I got Christian last year. I got baptized in Jesus' name. Ndi umukristo nkaba narabatijwe mu mwaka washize mu izina rya Yesu. And I go in David Church. Hanyuma nkaba nsengera mu itorero rya David. So David is my pastor and Daniel too. Ni pastor wanjye kandi ni umwizerwa. Thank you very much. You. My name is Monica. Amazina yanjye nitwa Monica. And I live in Sweden. Kandi nkaba mba muri Sweden. I was baptized last year. Nkaba nanjye narabatijwe umwaka washize. In October. Mu kwa 10. And David is my pastor. Hanyuma David ni pastor wanjye. And Daniel also. Hariya also. Amen. Thank you very much. Yeah, my name is Daniel. David is my pastor also. Yitwa Daniel akaba ari umukristo mu itorero rya David. Yeah, so we're in Stockholm, Sweden, and I've been born again like 2 years. Akaba ava muri Stockholm muri Sweden kandi akaba ari umukristo amaze nk'imyaka 2. And before that, just like Robin, we were Jehovah's Witnesses. Nkuko Robin yabivuze nawe ni umukristo muri itorero.
but now we thank Jesus that we are saved. kandi turashima Yesu ko yaturokoye. Amen. Thank you very much. Okay. Barakoze cyane. Thank you very much. Ikibazo cya mbere reka mbaze Pastor David umaze igihe kinini hano muri Afrika. The first question I'd like to ask to David, who took some long time here in Africa. Ni gute wabonye igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bya Afrika? In the African countries that you have traveled there, how did you see this country of Rwanda? I can say that I like Rwanda and I love Rwanda. That's why I've been here 2, 3 or 4 times now. Navuga yuko nakunze ndetse nkanishimira u Rwanda kubera ko ubu ni nk'ubwa gatatu cyangwa ubwa kane mpageze. And I thank God for what He's doing in Rwanda. Kandi ndashima Imana kugira gukorera mu Rwanda. And I believe God is going to do much more in this country. Kandi ndizera yuko Imana izakora n'ibirenze anga. Because much more is needed in kubera ko byinshi birakenewe in people. Mu bantu bayo. Iyo ugereranije ubukristo bwo muri Sweden no muri Afrika ubona harimo irihe tandukaniro cyangwa bihuriye gute? If you can compare the Christianity of Sweden and the Christianity in Africa, how can you compare them? How can you differentiate them? What I can say, the same God in Sweden is still the same God in Africa. Icyo navuga nuko Imana yo muri Sweden niyo Mana yo muri Afrika. And everything in Sweden must be the same thing in Africa. Bivango buri kintu cyose muri Sweden cyagombye kuba kimwe n'icyo muri Afrika. But you know, in Sweden it's totally different from here. Ariko muri Sweden biratandukanye na hano muri Afrika. Because you found that in Africa people they are poor. Kubera ko ubona ko muri Afrika abantu barakennye n'abatinya kubivuga. And that poverty can cause them to live more in sin. Kandi ubwo bukene rero ugasanga butuma babaho mu buryo bw'ibyaha, babaho bacumura. Because it's be easy for somebody who's poor to lie. Kubera ko biba byoroshye umuntu ukennye kugira ngo abeshye. To survive. Abeshya kugira ngo abone amaramuko. Then somebody who's got something to eat. Kugira ngo aba yabwira nk'umuntu wenda bayamuha icyo kurya. That's the first things that I discovered. Icyo nicyo kintu cyambere nabashije kuvumbura. The other things now, when somebody has got everything, ihandi nuko iyo umuntu afite buri kimwe cyose yifuza, it's easy to deny God. Biba nanone byoroshye kuba yahakana Imana. And think that he has got these things because he's strong or intelligent or all those things. Agatekereza yuko ibyo byose afite yabibonye kubera ko ari umuhanga cyangwa se afite imbaraga n'ubushobozi bwo kuba yarabibonye. That's why King David said like this. Niyo mpamvu umwami David yavuze gutya. He said, God, don't make me very poor. Yavuze ngo wingira umukene. So that I can start blaming you. Kugira ngo ntatukishe izina ryawe. And don't make me very rich. Kandi ntungire umukire cyane. So that I can just deny you. Kugira Thinking ngo that I'm the one doing these things. Nagira gutya nkakwihakana nkavuga ngo Uwiteka niki. That's what I can say. Ngicyo icyo nshobora kuvuga ku Kristo. Pastor, rimwe na rimwe Pastor, sometimes iyo nk'abantu bashaka gukora ivugabutumwa muri Afrika, when people want like to bring gospel in Africa, bakunda gukoresha kuza bafasha abakene, kuza bagira ibintu babahereza. sometimes they do the things of helping poor people, just giving them something, kugira ngo bibakurure nyine babone uburyo babegera maze bababwiriza. just like attractive thing to attract them so that they can come and preach them. I Burayi, In Europe, niye strategy mukoresha mu kubwiriza abakire noneho kugira ngo baze kuri Kristo Yesu atari abantu bakururwa wenda n'ibyo mwabahaye bifatika ku byo buzima kuko baba babifite. so which kind of strategy that you use to to attract those rich people, because they are rich, they don't need anything, but they need to know the gospel. So which kind of strategy that you use so that you can approach them to preach them? By'umwihariko muri Sweden mukorera umurimo. Especially in Sweden where you have a church there. You know, the first things in these things is to be yielded to the Holy Spirit. Icyambere muri bino bintu kubikora nuko ibarwa n'umwuka wera.
Because when you yield to the Holy Spirit, kubera ko iyo wishingikirije umwuka wera which is the Spirit of Jesus Christ, ari wo mwuka wa Yesu Kristo, that nothing is impossible. nta na kimwe kidashoboka. Because in Europe, you not come with food and give to people because at least everybody has got food. kubera yuko i Burayi ntago waza ngo uzane ibiryo ugira ababubiha, kubera ko buri wese twavuga ko bafite ibiryo. But if you put you are filled with the Holy Spirit, ariko iyo wishingikirije umwuka wera and people sees the Holy Spirit inside you, ndetse n'abantu bakakubonamo koko uwo mwuka wera, then they will come and bazaza follow Jesus. kandi bakurikira Yesu. Because everybody wants to follow Jesus, kubera ko buri wese ashaka gukurikira Yesu, but they want to see the demonstration of power. ariko barashaka kubona icyo kimenyetso cy'imbaraga. When they see power, then they will come and iyo follow. babonye imbaraga baraza bakazikurikira. You know, there is things that I like more that one preacher in Ireland says. urabona hari ikintu nakunze cyane aho umwigishwa muri Irlande yigishaga. He said, if the minister is burned, people will come to see fire. yaravuze ngo niba umuministre acanye abantu bazaza kubona bazaza kureba umuriro. If the fire of God is burning in the pastors, niba uwo muriro w'Imana urimo waka mu bapasteri, if that fire of God is burning in the pastors, niba uwo muriro w'Imana ko kurimo kwaka mu bapasteri, people come and see what's happening. abantu bazaza bazi kureba ibyo. Just the secrets only of these things. It's not about giving this in Europe. ibanga ry'ibyo bintu nta kindi dukora hari i Burayi. People need to see God in you. abantu bakeneye kukubonamo Imana. When they see God's in you, iyo babonye Imana muri wowe rero baraza rwose bakagukurikira. I always remember one day I used to live in the northern part of Sweden. ndibuka ubwo nari mu gice cy'amajyepfo ya Sweden, And one day I went out and evangelize. noneho umunsi umwe njya kwigisha. And when I went out and evangelize, noneho ngiye hanze kubwiriza, I met a man who was very, very rich. mpura n'umugabo wari umukire cyane. He was a farmer. yari umuhinzi. yego. I tried to come and introduce my Jesus to him. noneho ndaza mubwira Yesu wanjye. And I came to him and I was talking to him about Jesus. ndaza ndamuganiriza mubwira ibya Yesu. And then he looked at me. noneho arandeba. He said, David, arambwira ati David, you told me about Jesus. wambwiye kuri Yesu. That's good in what you believe. ibyo ni byiza ibyo wizera. But what did Jesus did for you which can impress me? ariko ni iki Yesu yagukoreye numva mbona nanjye gishobora kunshitura. He told me, you see, I've got all these cows and these houses and all these things. What did Jesus did for you which can impress me? arambwira ati reba amazu mfite, reba imirima mfite, reba inka mfite, wowe ni iki Yesu yagukoreye wambwira nyati. And when he said like that, noneho amvuze gutyo, because I saw how rich the man was. kubera ko nabonye uburyo uwo mugabo ari umukire. How many people were working there in his field and the cows and all those things. abantu bakora muri iyo mirima ye mu nzuri ze. It was like they put water on me, cold water on me. ni ukuvuga ngo ni nkaho yaranjimiza nsutseho amazi akonje. But I told him, ariko ndamubwira, I have joy that you don't have. mfite ibyishimo wowe udafite. And when I told him that I have joy that you don't have, noneho mubwiye ngo mfite umunezero wowe udafite, he looked at me arandeba. and he said, just go and come tomorrow, we're going to talk. nuko arambwira ati genda ejo uzagaruke tuvugane. The next day I came again. umunsi nagarutse. And when I came again, ngarutse I saw that the man was very stressed. nsanga umugabo yataye umutwe. Was very stressed, so many things. yataye umutwe kubera ibintu byinshi. And I talked to him, I said, man, I'm here to talk to you. nuko ndamubwira naje ngo tuganire. And I told him, you see, you need the joy which is in me. nuko ndamubwira nti wowe ukeneye wa munezero mfite muri njyewe. He laughed. amen. And araseka. when he laughed, noneho asetse we became friends. dutangira kuba inshuti. He didn't receive Jesus that day. ntago uwo munsi aribwo yakiriye Yesu. And we became friends. dutangira kuba inshuti. I'll go there and sometime here and there. nkajyayo rimwe na rimwe rwose ngakunda kujyayo tukaganira. And one day he called me. noneho umunsi umwe arampamagara. He said that it's going to rain at 2:00. arambwira ngo imvura iri bugwe saa 8. It's going to rain. Can you come and help me to put something in the storage? waza ukamfasha ukagira ibintu umfasha nshaka kwanura. And I came. nuko ndaza. I brought also a friend with me. ndetse nzana n'inshuti yanjye. And when I look at the things that we're going to put in the storage, noneho ndebye ibintu tugiye kwanura. we were so many working there. twari benshi turiho dukora ibyo. But I said, even if we work the whole day, these things will not go in the storage. ndavuga ngo ibi bintu ahantu dushaka kubyanurira kubishyira nubwo twakora umunsi wose ntabwo byajyamo. I went to him. nuko ndamwegera.
I told him, Mr. Man, ndamubwira nti nyakubahwa amen, today uyu munsi this rain is not going to rain. iyi mvura ntabwo iri bugwe. I told him today this rain is not going to ndamubwira rain. ngo iyi mvura ibintu dushaka kwanura iyi mvura ntiri bugwe. He told me, I watch on this weather report, they showed that it's going to rain at 2 o'clock. arambwira ngo njyewe narebye ku iteganyagihe kandi iteganyagihe rya hano ntirijya ribeshya. I told saa him, munani it's not going to rain. ndamubwira nti oya ntiri bugwe. We start putting those things in the storage. dutangira gushyira ibyo bintu nyine We muri start stock, putting the things in the storage. dutangira kubyanura vuba We put vuba the thing in the storage. tubishyiramo. Around 12 o'clock, bigeze nko mu ma saa sita I look up. ndeba hejuru, It was dark. hari hijimye, It imvura was very dark there. imvura ikubye rwose. And he told me, David, look up there. arambwira David reba hejuru. I told him, no, I don't want to look up. It's not going to rain. njyewe ndamubwira nti sinshaka kureba hejuru ntabwo iri bugwe. Even the people who heard me tell that it's not going to rain. n'abantu nabo twari turi kumwe They said, n'abandi look up there, it's going to rain. bakambwira reba hejuru igiye kugwa. And then I said, no. And then I was working and saying, it's not going to rain. It's not going to rain. It's not going to rain. nari ndimo nkora ariko nkakomeza kuvuga ntiri bugwe It's not going to rain. ntiri bugwe. And when it was around 1:45, noneho nka saa munani z'ibiri minota nka 15 I saw the sun coming. mpita mbona izuba rirongera yarashe. And that day it didn't rain. noneho uwo munsi koko ntiyanaguye. And that man told me, nuko uwo mugabo arambwira, David, I believe in your God. David imana yawe ndayizeye. I say, I believe in your God. imana yawe ndayizeye. That's what I say. What do we need? We need to be on fire for Jesus. nibyo navugaga rero, dukeneye kuba mu muriro wa Yesu. When we are on fire for Jesus iyo Christ, turi mu muriro wa Yesu Kristo, people will come to see what is happening. abantu bazaza kureba ibyo uko biri kugenda. Amen. Amen. Wow, wonderful. aha arakoze cyane pastor, Thank you very much, Pastor. atubwiye ibintu byiza cyane. I have told us a very interesting story. Reka mbaze ikibazo uriya wicaye ku ruhande hirya. Let me ask a question to that man there. Daniel, Yeah, Daniel, yes. Daniel, mu gihe umaze mu bukristo, Daniel, in your Christianity time, ni izihe nyungu wabonye zo kuba umukristo cyangwa zo kwizera Yesu Kristo? what can you say as the interests of being a Christian or believing in Jesus Christ? Well, like he said, to have joy unspeakable. Before, you had no real peace. You didn't even know what it was. Nkuko David yabivuze, uba ufite umunezero udasanzwe kubera ko mbere ntabwo uba ufite amahoro nyayo. And of course, as Robin mentioned, when you get baptized, like we did in Jesus' name, Nkuko Robin yavuze tumaze kubatizwa mu izina rya Yesu, something happens. You get a lot of joy, and your troubles just are left in the water. hari ikiba ukagira umunezero udasanzwe, noneho bya bibazo ya magorwa yose wabagamo asigara muri ayo mazi batirijwemo. So it really stabilized the emotions within me. Iyo noneho utekereje ku mutima. And then when I received the Holy Spirit, nakiriye imbaraga z'umwuka wera. When you pray in the Spirit, you get this, as you know, a peace. You get all the spiritual fruits. Iyo usengeye rero mukuru no mu mwuka ubona amahoro kandi ukabona n'izo mbuto z'umunezero. So after like an hour of praying in the Spirit, you feel all these 9 spiritual fruits like love, peace. Hanyuma rero y'isaha uri gusengera mu mwuka uhita wumva za mbuto z'umunezero zikujemo, kumva ufite urukundo, kumva ufite umunezero, kumva uranezerewe. Yeah, like in Galatians 5:22-23, it's the 9 spiritual fruits. Nkuko mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 kugera kuri 22 babivuga imbuto z'umwuka wera. So love, joy, peace, long suffering, umunezero, urukundo n'ibindi byose. As you know, so that's a huge thing. We feel like Jesus is with you always. Umva yuko Yesu ari kumwe nawe igihe cyose. So it doesn't matter what happens around you, you always have peace. Nguko bigenda ibigukikije byose uba wumva ari amahoro. And it also makes you able to forgive everyone. Kandi noneho ikindi ubasha kubabarira buri wese. No matter what has happened. So and then when you find when you forgive, then Jesus gives you even more peace. Hanyuma rero kubera ko buri habamo ibanga mu kubabarira, iyo ubabariye Yesu nawe agenda guha amahoro.
Yeah, so that's some of the benefits. Ngibyo ibyo nagerageza kubivugaho. Yes. Ni inshuro ya mbere uje muri Afrika? Is it your first time to come to Africa? No, but I've only been to Kenya before, where my father is from. Mbere yagize kujya muri Kenya. Mu Rwanda ariko n'ubwa mbere? But in Rwanda, is it your first time here in Rwanda? Yeah. Mbere yuko uza mu Rwanda wajyaga urwumva, ese warwumvaga gute? Before you come to Rwanda, have you heard about this country? Yeah, I heard that there are a lot of prophets, a lot of people praying a lot. That's wonderful. Najyaga numva abahanuzi babamo, abantu benshi cyane basenga. And also, you know, all the sad things that have happened in the past. Hanyuma ndetse nari amahano yabaye nayo narayumvise. And yeah, so I'm praying with all the Rwandans to have peace and be able to forgive what has happened before. Kandi ndasenga nkagerageza gusengera abanyarwanda kugira ngo ibyabaye bagerageze kubabarirana. Yes, so it's a wonderful country. Yeah, kandi igihugu cyiza. Thank you very much. Reka mbaze Monica. Let me ask now Monica. Monica, ni ku nshuro ya mbere aje mu Rwanda? Monica, is it your first time here in Rwanda? This is first time. Yego n'ubwa mbere. Mbere wajyaga urwumva? Have you heard about it before coming? Yes, in TV. Yajyaga arwumva hi? How have you heard about Rwanda? I think it's news, but I have only heard the name of Rwanda. Maybe I've seen on news also. Najyaga nkunda kumva amakuru yo mu Rwanda atandukanye. Okay. Umaze igihe kingana iki wakiriye Yesu Kristo? How long have you been a Christian? For 1 year. Umwaka umwe. Mu mwaka umwe umaze mu Bukristo, ni izihe nyungu wabonyemo? Within 1 year in Christianity, what interests have you got from there? I think the knowledge, and Pastor David, he was really good, and he was a good Ati nakuyemo ubumenyi kandi numva ari byiza. Ni irihe jambo ryo muri Bibiliya rigufasha cyane? Which Bible verse that encourage you in the Bible? The worst. Yes, the words in the Bible that encourage you. That you should believe in God in all your heart. Ijambo rivuga yuko ugomba kwizera Imana n'umutima wawe wose. Okay. Amen. Thank you. Pastor David, iyo tuvuze ngo kwizera, ubundi kwizera kuri Pastor David bishatse kuvuga iki? Pastor, when we talk about faith, for Pastor David, what do you mean by faith? Faith, you know, like the way it's written in the book of Hebrew chapter 11 and verse 1. Kwizera nkuko byanditse mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11. Faith is one of the most important things in Christianity. Kwizera ni kimwe mu bintu by'ingenzi bikomeye cyane mu Kristo. Because the Bible said that without faith it is impossible to please God. Kubera yuko biravuga ngo udafite ukwizera ntashobora kunezeza Imana. And if Bible said that without faith it's impossible to please God, it means that faith is very important. Niba rero Bibiliya ivuze ngo udafite ukwizera ntushobora kunezeza Imana, byerekana yuko ukwizera gukomeye. We believe in Jesus that maybe we didn't see with our optical eyes. Twizera Yesu kandi tutaragize tumubonesha amaso yacu y'umubiri. We believe in everything that he has done. Twizera ibyo yakoze, and that gives us most power. Kandi ibyo ngibyo biduha imbaraga. But the way I can the definition that I can bring to faith according to me, ariko uburyo numva navuga ukwizera nkanjye ku giti cyanjye, I can say that faith is the response of the human spirit. Navuga yuko kwizera ari nk'igisubizo cy'imyizerere y'umuntu. Is the response of the human spirit to the word of God. Ni igisubizo cy'imyizerere y'umuntu ku ijambo ry'Imana. Is the way your spirit reacts
ni uburyo umwuka wawe usubiza when you receive the word of God. iyo wakiriye ijambo ry'Imana. Because when you receive the word of God, kubera ko iyo wakiriye ijambo ry'Imana, maybe things that you don't see, hari ibyo utabona, things that you hope for, ibintu wizeye, create something inside your spirit. bikora birema ikintu mu mwuka wawe imbere. And that's what we call the faith. Icyo ngicyo nicyo twita ukwizera. And it's one of the most important things in Christianity. kandi ni kimwe mu bintu bikomeye cyane by'ingenzi mu To receive from God kwakira biturutse ku Mana and to live your really Christianity. kandi ukabaho ubuzima bwawe bwa Gikristo. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. The word of God say if you have faith like the small piece of sinapi, dushobora kubwira umusozi ngo wimuke cyangwa ukurweho ukabikemera. we can tell a mountain to be moved. Ese koko nibyo? Is it true? The word of God is true. Because Jesus himself is the truth. Ijambo ry'Imana ni ukuri kubera ko Yesu Kristo nawe ubwe ni ukuri. Because whatever he say kubera ko is the icyavuze truth. cyose. He said that if you have a small faith like this, kubera ko yaravuze ngo uramutse ufite ukwizera guto cyane kungana ku kabuto, you can tell the mountain to move from this place and go to another place, ushobora kubwira umusozi ngo va ugende ujye hari, and it will happen. kandi gikaba. He showed us an example. Yatweretse urugero. It came a time when Jesus was traveling with his disciples. Habayeho hari igihe Yesu Kristo yari wagendana n'intumwa ze. And the Bible says he was hungry. Noneho Bibiliya iravuga ngo yari ashonje. And on the way they found a fig tree. Noneho mu nzira bagenda babona igiti cy'umutini. But when they look at the tree, noneho harebye ku giti, they found no fruit on it. basanga nta rubuto ruriho. And then Jesus, he Hanyuma Yesu kissed the tree. yahise avuma icyo giti. And they went. Barigendera. When they came back, Bagarutse, Peter said to Jesus, hanyuma Petero abwira Yesu, that tree that you cursed Jesus, how come now is drying up? Yesu dore cya giti wavumye gitangiye kuma. He said to Peter, Hanyuma Yesu abwira Petero, have faith in God. ababwira ngo mwizere Imana. He said, have faith in God. Mwizere Imana. He showed that with faith, nothing is impossible. Yerekana ko mu kwizera nta kidashoboka. If Niba igiti gishobora kuma kubera ijambo twavuze, it means the sickness also can disappear from people's body when we talk to the sickness. iyo turamutse tubwiye indwara umuntu arwaye nayo ishobora kuva mu muntu. And that's the type of faith that Jesus is talking about. Kubera ko iyo wizeye ukwizera guto cyane can grow and create a bigger result. gushobora gukura kugakora ibintu by'ibitangaza. Amen. Yesu yaravuze ngo nitumwizera tuzabasha gukora nk'ibyo yakoraga ndetse tubirenze. Jesus said, if you believe in me, you will do more miracles than me. Iyo tubona nta bitangaza biba byinshi, When we see that there is no many miracles, bivuze yuko nta kwizera abantu baba bafite. does it mean that people don't have faith? It's not that people, they don't have faith. So kuvuga ko badafite kwizera. Jesus says something which is real because Jesus is the truth. Yesu yavuze ibintu by'ukuri kubera ko nawe ari ukuri. And what he say is the truth. Kandi icyo avuze ni ukuri. He say people who believe in me, they will do even much more than what I'm doing because I'm going to the Father. Kubera ko Yesu yaravuze ngo niba munyizera ubu ngengeye kwa data, ariko niba mwaranyizeye muzakora ibirenze ibyo nakoze. That's true. Ibyo ni ukuri. I'll give you an example. Ndaguha urugero. After the day of Pentecost, nyuma y'umunsi wa Pentecote, the Bible said that Peter stood Bibiliya ivuga yuko Petero yahagurutse. and he was preaching. Yari ariho yigisha. And when he was preaching, Igihe arimo yigisha, the Bible said 3,000 men believe in Jesus. Bibiliya iravuga ngo abantu 3,000 bizeye Yesu. There is no day in the ministry of Jesus Nta munsi n'umwe igihe Yesu yigishaga when he preached and Igihe 3,000 yigishaga, men believe in him. 3,000 byamwizeye. They were coming and going. Barazaga bakagenda. And then the second day, Umunsi wa kabiri, the Bible said Peter preached again. Petero arongera yigisha niko Bibiliya ivuga. 5,000 believe in Jesus. 5,000 birongera byizera That's Yesu. why Jesus said, you do even greater than what I'm doing. Niyo That's mpamvu greater. Yesu yavuze ngo muzakora ibirenze. In the eyes, in the optical eyes, it's greater and greater. Mu maso y'abantu bakoze ibirenze.
very much. Okay. Muri Sweden, iyo uvuze Sweden ni abanyafrika cyangwa mu Rwanda by'umwihariko twumva yuko ariho itorero rya Pentecote cyangwa ry'umwuka wera ryaturutse. Ese muri Sweden ni nakahe gaciro umwuka wera ahafite? When you tell, especially of Pentecostal church here in Rwanda, we know that all missionaries who came just to preach for the first time, they come from Sweden. So how important the power of the Holy Spirit is there in Sweden? You mean how much Holy Spirit it is? I mean, because missionaries who came to preach here in Rwanda, they came from Sweden. So how do they value the power of Holy Spirit or the Christians in general? Yeah, I don't know how to answer this, but for me, I get Christian last year. Sinzi uburyo nabisobanura kubera ko nge ndi nka mushyashya nabatijwe umwaka washize. And I get baptized in Jesus' name, so I received the Holy Spirit. Jesus filled me. Hanyuma narabatijwe nakira imbaraga z'umwuka wera numva Yesu aranyuzuye. And then I begin to speak in tongues. So noneho najya no kuvuga mu ndimi. Amen. Yeah, so I think when you preach, you must. It's good to have the Holy Spirit. So kubera ko iyo wigisha ugomba kuba ufite impano y'umwuka wera. Because then you can do much for Jesus. He can use you very much. Kubera ko nibwo Yesu mukorera byinshi kandi nawe agukoresha muri byinshi. You can reach people. You can do miracle in Jesus' name. Hanyuma abantu benshi bakakira Yesu kandi bakabona ibitangaza bya Yesu. So yeah. Amen. That's good. Yeah. Ni iki cyaguteye gufata umwanzuro wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndetse ukabatizwa mu mazi menshi? What made you to take a decision of receiving Jesus Christ as King of the King and decide to baptize in water? Yeah, I was Jehovah's Witness, and but I was not so strong. I was much with Daniel. He was a good friend to me, Daniel. Mbere ntago navuga ko ntari nkijijwe ariko nari mfite intege nkeya. Daniel ni inshuti yanjye. Yeah, and then he talk about because he know that how do I say it? He saw that the Jehovah's Witnesses was wrong, and he told me about this. And then he speak about Jesus, and then he show I can much in the Bible, so he showed me much thing, and then we get. Ngewe mbere nari umuhamya wa Yehova, hanyuma Daniel aza aranyigisha anyereka ko ibyo nari matari byo anyigisha byinshi kuri Yesu, ngerageza gusoma Bibiliya, hanyuma nuko nafashe umwanya n'umwanzuro wo kubatizwa. And then we baptize in Jesus' name, and nuko nafashe gahunda yo kubatizwa mu izina rya Yesu. And then much things happens, you know. Kandi koko Yesu yankoreye byinshi cyane. It's only Jesus, everything. Ni Yesu wenyine nziringira. Amen. That's great. Yeah. Okay, let me ask Daniel another question. Kambaze Daniel ikindi kibazo. Yesu yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Jesus said you go to the all nation and preach the gospel. Aho wakiririye agakiza. After receiving salvation. Urumva ari iki mu ntego zawe ugiye gukora cyangwa ukora cyangwa uzakora kugira ngo inkuru nziza Yesu Kristo ibashe kugera kuri benshi henshi hashoboka? What are you planning to do so that the gospel of Jesus will reach very far in different nations? Well, what I found you need to do is you stay humble. Icyo numva nkeneye gukora no gukomeza guca bugufi. You don't go ahead of God. Hanyuma ntiwishyire hejuru ku Mana. But you stay humble and learn from your spiritual leaders such as David. Hanyuma ndetse tukanakomeza no kwegerana no muyobozi wacu mu by'umwuka Pastor David. And you just do whatever Jesus comes up with. Hanyuma kandi ugakora ibyo Yesu yadutegetse gukora. And you preach to people. I preach online to people on YouTube and
social media. hanyuma ugakomeza kwigisha abantu mu bice bitandukanye haba mu nsengero ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zose na YouTube And on the streets. ndetse no mu muhanda ukagenda wigisha. And you just stay in church and read your Bible, pray a lot in tongues. hanyuma ukaguma mu itorero ugasoma bibiliya kandi ugasenga cyane. Preferably like at least 3 hours a day if you want to be used heavily. hanyuma ukagerageza gusenga nibura nk'amasaha 3 munsi cyangwa se ukundi ugiye bishobojwe. And you'll find that Jesus, he'll lead you into your calling. hanyuma rero hamwe n'ibyo Yesu nawe azagenda kuyobora bitewe n'umuhamagaro wawe. And then he decides when you go international. hanyuma kandi ni nawe ugena ufata umwanzuro uko ugenda ukajya kubwiriza mu bihugu bitandukanye. And you don't go into the fivefold ministry ahead of Jesus's approval. kandi uko ugenda mu matorero aya n'aya ntago ugomba kurenga urubibi rwa Yesu. If you want him to be with you in the world. niba ushaka yuko abana nawe. Because he knows when you're ready. beko niko numva nshobora kubivuga. Yeah. Reka mbaze Pastor David, turimo tugenda tuza no kugana ku musozo. Let me ask Pastor David as we are going to the end. Uru rugendo cyangwa izi ngendo muri Afurika bishatse kuvuga iki? Ni iyihe ntego mufite? Ni iki muteganya gukora kuri Afurika no mu bihugu bitandukanye, especially mu Rwanda, kugira ngo abantu basobanukirwe neza ikibagenza? All those traveling that you are doing in Africa, what is your plan? What are you planning to do in Africa, especially in this country of Rwanda, so that people will know? What is your plan? What people to know is to know Jesus Christ first. Icyo dushaka nuko abantu mbere na mbere bamenya Yesu Kristo. People, they have to know Jesus Christ. Abantu bagomba kumenya Yesu. I believe that we are living in the end of time. Murabibona ko turi mu bihe bya nyuma. We are living in the end of time. Turi mu bihe bya nyuma. And as you said, that the gospel have to reach everywhere. Nkuko mwabivuze rero ubutumwa bwa Yesu bugomba kugera hose. It's our duty na akazi kacu rero to preach Jesus Christ to all nations. kugira ngo twigishe inkuru ya Yesu Kristo mu bihugu byose. It's the duty to preach Jesus Christ to all nations. Na akazi kacu kwigisha so that many people may not go lost, kugira ngo abantu benshi batazazimira, but they get everlasting life. ahubwo babone ubugingo buhoraho. The other things that I believe with Africa, ikindi kintu numva ntekereza kuri Afrika, is that we got gospel from Europe. Nuko twakuye inkuru nziza i Burayi And America. ndetse no muri Amerika. They came with gospel to us in Africa. Batuzaniye inkuru nziza ya Yesu Kristo muri Afrika. And we have received the gospel. Ndetse twarayakiriye. And now it's a time when the gospel in Africa and America, everything is really down. Nobu ni igihe ubwo muri Amerika ndetse no muri Afrika ya nkuru irimo igenda icika intege. The gospel is really down. It need to be to revive them again. Rwose ijambo ry'Imana urabona ryaragiye hasi cyane. Ni igihe rero cyo kugira ngo twongere turibyutse tuzane ububyutse. And I believe that this is the time when God is going to strengthen more African. Iki ngiki ari cyo gihe ko Imana igiye kongera ingufu ku Banyafurika to re-evangelize Europe and America again. kugira ngo noneho abari bo bajya kwigisha i Burayi no muri Amerika. I believe that this is the time God is going to raise up men and the women of God, full of ghosts, full of the Holy Spirit. Ndizera yuko cyari cyo gihe Imana igiye guhagurutsa abantu buzuye umwuka wera to go and re-evangelize Europe. kugira ngo bagende no bigisha i Burayi. I have a very good example Mfite urugero rwiza natanga for Africa. kuri Afrika. Africa has never left Jesus Christ. Afrika ntabwo yigeze ireka Yesu. Although the trouble and things Africa is going through, Africa has never left Jesus. Nubwo igenda inyura mu bibazo ibingibi byose ariko ntigeze ireka Yesu. If you read in the Bible, when Jesus was taken to go to the cross, iyo usomye muri Bibiliya igihe Yesu yenda kujya ku musaraba, the Bible say when he was tired, he fell down the first time. Bibiliya ivuga yuko ubwo yarananiwe
yituye hasi bwa mbere. And then they say he fell down the second time. Arongera ubwa kabiri. And they fell down the third time. Arongera ubwa gatatu. And when the Roman officer saw that this man could not go reach the place where they're supposed to crucify him, noneho abasirikare b'abaromani babonye yuko ananiwe atari bugere aho agomba kubambirwa, he saw a certain man coming from the other side. babonye umugabo hirya, And he asked that man to help Jesus nuko carry the baramubwira ngo cross. naze atwaze Yesu umusaraba. And if you see where that man is coming from, Iyo urebye aho umugabo yaraturutse, Simon of Cyrene, Simoni w'umunyasirene, the Bible say even today is in Africa. na Bibiliya ivuga yuko n'ubu ngubu bari muri Afrika. It means that African, they have helped Jesus. We took Jesus to the cross. Bivuga ngo abanyafrika twafashije Yesu kugenda kugera ku musaraba. African, we took Jesus to the cross. Twebwe abanyafrika twabambye Yesu ku musaraba. Because he was tired. Kubera ko yarananiwe. But Simon of Cyrene came and he took the cross of Jesus Christ Ariko up to way. Simoni umunyasirene yaraje afata umusaraba wa Yesu awujyana aho yagombaga kubambirwa. And that's not an easy thing. Ibyo ntabwo ari ibintu byoroshye. It's not only a normal things happening, Nta nubwo ari ikintu gisanzwe cyawe. but it was prepared by God that things will be like that. Ahubwo Imana niyo yarabiteguye. And the Bible says, Kandi Bibiliya iravuga, if you share the suffering of Christ, niba dufatanyije imibabaro na Kristo, then you have to share his glory. ugomba n'ubundi no gufatanya na He said, Yesu. if you share the suffering of Christ, Niba ufatanyije na Yesu Kristo mu then mibabaro, you need to share the glory of Christ. n'icyubahiro nacyo muzabona. And I believe this is the time of that glory. Kandi izera yuko iki gihe When African have to raise up, aho Afrika igomba kuzamuka, filled with the Holy Spirit, igahaguruka yuzuye umwuka wera, filled with the Holy Spirit and power, igahaguruka yuzuye umwuka wera n'imbaraga, and go and preach the gospel to America. ikagenda ikigisha muri Amerika, Go and preach the gospel to Asia. bakagenda bakigisha muri Go Aziya, and preach the gospel to Europe. bakagenda bakigisha i Burayi, Go and preach the gospel everywhere. bakagenda Because the bakigisha time is here. kubera ko igihe kiri hano, The time is here. igihe kiri hano, Where the glory of God has to be aho manifested. icyubahiro cy'Imana kigomba He said, if you share the suffering of Christ, iravuga ngo niba you warafatanyije share imibabaro also his glory. muzanafatanya icyubahiro. And that's what is happening to Africa. Ibyo rero biri kuba, We need to be on fire for Jesus Christ. dukeneye kwerekana umuriro wa Yesu Then we can do great things. kugira ngo dukore ibikomeye. Hallelujah. Amen. That's what I believe. Ibyo nibyo nizera. tugana ku musozo, Reaching at the end, hari abantu bari kureba kino kiganiro there are people who are watching this conversation bababaye, who are suffering, bafite ibibazo who bitandukanye, have different problems. bimwe biterwa n'ubuzima, Other, maybe they are from life situation. ibindi biterwa no kutakira Yesu Kristo. Others of not being Christian. Aba bantu bakwiye ijambo ry'ihumure. They need a coming world. Ni irihe jambo ry'ihumure mwaha abantu bari kureba kino kiganiro? What coming world can you give to those people and others who are watching us? I can start by telling to those who have never received Jesus Christ in their life Reka mbanze mbere kuri abo ngabo batarakira Yesu Kristo. that there is hope in Jesus. Hari icyizere muri Yesu. He said like that, Yavuze gutyo. those who believe in him Abamwizera so that they may not perish ntago bazarimbuka, but have everlasting life. ahubwo bazagira ubugingo buhoraho. And that everlasting life Kandi ubwo bugingo buhoraho is in Jesus buri Christ. muri Yesu Kristo. If they receive Jesus Christ and the Lord and Savior in their life, Nibakira Yesu Kristo nk'umwami akarokora ubuzima bwabo, then they'll be having everlasting life. bazagira ubugingo bw'iteka, And then they'll be having everything. kandi bazagira buri kimwe Because cyose. everything we need is Kubera in ko ibyo Jesus. twifuza byose Yesu arabifite. What I can tell you, just open your heart and receive Jesus Christ in Ibyo your life. nababwira, mufungure imitima yanyu mwakire Yesu. And if you receive Jesus Christ in your life, Numwakira rero mu buzima bwawe, you'll never be the same again. ntago uzongera kuba. And be baptized in the name of Jesus. Ubatizwe mu izina rya Yesu. Because if you baptize in the name of Jesus, like the way the Bible says, Kubera ko iyo ubatijwe mu izina rya Yesu Kristo nk'uko Bibiliya bivuga, then you receive the remission of sins. hanyuma ukababarirwa ibyaha byawe, And then you receive the power of the Holy Spirit. uzakira imbaraga z'umwuka wera, And then you'll never be an ordinary man again. hanyuma ntabwo uzongera kuba uwo wari we, Because God will be living inside you. kubera ko Imana itura muri wowe. Amen. Hallelujah. Amen. Abo ngabo ni abatarakira Yesu Kristo. Those are those who didn't receive Jesus Christ yet. Hari abandi noneho There are others
bababajwe n'ibibazo bitandukanye, inzara n'ibindi byinshi, by'umwihariko tumaze iminsi mu bihe bya lockdown, who are suffering with the anger and other different things, and especially we took long time in lockdown. abo bantu nabo bakeneye ihumure. Those people, they also need coming world. Niki mwababwira? Hari n'abihebye basa n'abataye ibyiringiro kuri Yesu. What can you tell them? Because there are even others who are hopeless because they have lost their hope for Jesus. Hari ijambo nabo bakwiriye. There is a coming word for them. To those who have lost hope, the only thing I can tell you that there is everything in Jesus Christ. Abo ngabo bataye ibyiringiro nabahumuriza mbabwira yuko muri Yesu harimo byose. David say like this. Dawidi yabivuze He gutya. say, I was young and now I'm old. Yavuze ngo nari umwana none ubu ndashaje. I've never seen a righteous man be forsaken. Sinigeze mbona umukiranutsi arekwa. He said, I was young and now I'm old. I've never seen a Nari righteous man be umusore none ubu forsaken. ndashaje sinigeze mbona Or his umukiranutsi. son begging for bread. Cyangwa se umwana w'abasaba umugati. Whenever we go through hardship and all those things, Ibibazo byose twanyuramo. cry upon that name. Ririra iryo zina gusa. Call upon that name. Hamagara iryo zina gusa. The name which is above all other names. Izina riri hejuru y'andi The mazina. name of Jesus. Izina rya Yesu. And if you call the name of Jesus with revelation, Kandi nurihamagara ugahishurira. you see the demonstration of power. Uzabona igitangaza cy'Imana. The problem is because most of Christians, they call the name of Jesus out of fear, Ikibazo nuko benshi mu bakristo bahamagara iryo zina rya Yesu bari mu bwoba. out of desperance, Kandi bumva baremerewe. but call that name with revelation. Ariko hamagara iryo You see zina the n'umutima wose. demonstration of power. Urihamagara rifite imbaraga. In that name itself is full of power, Muri iryo zina ubwaryo ryuzuye imbaraga. that nothing is impossible. Ko nta kidashoboka. The power to create is in that name. Imbaraga zo kurema ziri muri The iryo zina. power to renew is that name. Imbaraga zo kongera And guhindura. all those things, you hunger and all those Nibyo things. byose biguhangayikishije. Solution to this world is only in Jesus. Umwanzuro wonyine uri muri iryo zina gusa. Solution to this world is in Jesus. Igisubizo cyonyine kiri muri Yesu. And if you believe in Him, Kandi numwizera. God has got so many ways to reach people. Imana ifite inzira nyinshi zo kugera ku bantu. But start by calling that name of Ariko revelation, hera mu guhamagara iryo zina. and you see what God is going to do. Hanyuma uzabona icyo Imana ikora. It's never late. Ntago urakererwa. God is going to do something in your life. Imana izakora ikintu I just want to kidasanzwe. encourage you. Ndashaka kugutera It's imbaraga. not late. God is going to do something in your life. Ntarirarenga Imana yakurira. You may think that it will finish. Ushobora gutekereza ko byakurangiranye. No, Oya. there's still something for you. Hari ikintu gisigaye. Jesus is there for you. Yesu arahakubereye. He'll do something in your life. Hari icyo azakora mu buzima bwawe. Amen. Amen. Yes, Pastor, mureke tubashimire cyane Thank you. Let us take time to thank you very much kuba mwaduhaye umwanya wanyu maze mukatuganiriza. for taking your time and talk with us. Muduhaye inkunga ikomeye mu gufatikanya natwe kwamamaza inkuru nziza ya Yesu. Really a great encouragement to help us to expand the gospel of Jesus Nkuko twabyiyemeje, as we decided to. nkuko twatangiye mudusengera, As we began by praying. mugiye n'ubundi gusoza n'isengesho. So by the end, let us end with a prayer again. By'umwihariko mu gusengera Afurika ndetse n'u Rwanda n'ibihugu biduturanye muri rusange. Especially for praying for Africa and Rwanda and neighborhood countries. Amen. 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 Father, in the name of Jesus, Data mu izina rya Yesu, we thank you because you are so good, and we thank you because you are so wonderful. turagushimiye kuko uri Imana kandi We ukabigitangaza. worship your holy name and we adore you because nothing is impossible to you. Turakuramya kubera ko uri Imana ishobora byose. Thank you because glory, honor, and power belong to you. Urakoze ko icyubahiro ishimwe n'imbaraga byose Father, ari we byawe. thank you for the gift of life that you give Data us. tugushimiye ko impano y'ubuzima waduhaye. We thank you because now we are your children. Turagushimira ko turi abana bawe. We thank you for the work you did on the cross of Golgotha, Turagushimira akazi wakoze ku musaraba igorogota. where you bought us with your price, Aho waduguze igiciro cyawe that we are your children today. kugira ngo tu abana bawe uyu munsi. We thank you, Father, for your faithfulness to your word. Tugushimiye kubwo ukwizera kwawe We dushyizemo. thank you for the Holy Spirit. Tugushimiye kubwo umwuka wera. Father, we pray for all the nations of Africa. Data dusenge ibihugu byose bya Afurika. I pray, Father, that you just inspire them again. Ndasenga kugira ngo wongere
ubazamu. Revive Africa again. Wongere mwami utubyutse Revive Africa again. byutsa Afrika nanone. So that we may be able to take the gospel everywhere. Kugira ngo tujyane inkuru yawe buri hamwe hose. Revive Africa. Byutsa Afrika. Revive Europe again. Byutsa Uburayi nanone. Revive America. Ongera ubyutsa Amerika. Revive Asia. Ongera ubyutsa So that Asia. gospel can reach all the kugira ngo ijambo ryawe rigere ku mpande zose. by the power in the name. Mu mbaraga z'izina. In the name which is above all other name. Mu izina rya Yesu. Father, we pray for Rwanda. Dusengeye u Rwanda. Father, we pray for restoration in people's life. Dusengeye kongera kubyutswa mu bantu. We pray, Father, that we help people to forgive and forget. Tudasenga kugira ngo abantu babarire kandi bibagirwe. We pray for more love. Dukeneye urukundo mwami ngo dusengeye. Urukundo rurenze. Because you only are love. Kubera yuko nawe urukundo. Strengthen all the Christians in this time. Imbaraga abakristo muri iki gihe. And help them in each and every situation. Kandi ubafashe mu bibazo byose bari. That your glory may manifest. Kugira ngo icyubahiro cyawe gikomeze kwigaragaza. In the name of Jesus we pray. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. 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 Thank you. Thank you very much. Yeah, you're welcome.